Uguku ni kwa Kikuyu podcast. Ndĩrenda to analyze video no ya Rigathi Gachagua. Ruto in big trouble. Gachagua is very smart. Thĩinĩ wa politics, Gachagua has proved that he is very smart. Nĩkĩ ndauga ũguo? Gachagua nĩ mũndũ rĩrĩ ũrĩa wenda auge ũndũ igetha wirehe thĩ kana you bring yourself low nĩ gwĩka ũguo. Enda uge ũndũ fulani nĩ ũkuga. Right now Gachagua is controlling Ruto. Aramũtwara akamũrithia kwa neno and today we saw clearly Gachagua nĩ atũmĩte Ruto akorwo unpresidential. Ũngĩrora ngathĩti ya ũmũthĩ ĩrauga atĩa ya Standard, ngathĩti ĩno ĩrauga unpresidential. Nĩkĩ? Nĩ ũndũ wa irumi iria Ruto araririe mũthenya wa ira ekũrĩa mwena wa Western. Na no ũrarehire Ruto this low ya gũkorwo unpresidential? Rigathi Gachagua. So Gachagua is controlling Ruto and he knows that game very well. Gachagua mũthenya wa ira ekũrĩa Njoro kũrĩa Monaroko hena kaũndũ araugire that tumeleta Ruto penye tulikuwa tunataka akue. Ati nĩtũrehete Ruto harĩa tũrendaga akorwo. So Rigathi Gachagua hingo ĩno aracogothire Ruto kana hingo ĩno arapũkĩra Ruto nĩ amenyaga aramũcogotha igetha amũrehe handũ fulani ambie kũrumana. So number one, Gachagua knows Ruto very well na nĩwe Ruto nĩ akoragwo na thĩna wa anger. Number two, akĩra Ruto atĩrĩrĩ, you are unpresidential. We wĩna intelligence na ũroka kwaria maũndũ ma bloggers, maũndũ marĩrĩirio nĩ bloggers amathĩra mĩaka ĩrĩ. Nyoro ũrĩa Ruto araugire atĩ anga Gachagua ũhoro wa kũragana hena mũirĩtu oragirwo and so on and so forth, those allegations and those crimes. Gachagua akamwĩra atĩrĩrĩ, we wĩ president, we mũndũ wĩna intel yaku, no ũroka gũshare maũndũ ma bloggers, maũndũ marĩrĩirio mĩaka ĩrĩ thĩinĩ wa internet. Just imagine ũkĩrwo ũguo wĩ president wĩna intel, we nĩwe commander in chief, handũ ha ũnyite mũndũ roka kwaria maũndũ makoretwo makĩario nĩ bloggers. Reggie G nĩ mwaki. Tũthikĩrĩrie video ĩno ya Reggie G ekũrĩa Mau Narok. Si ndio? Umeona nimemsukuma mpaka amekonda. Mpaka masikio imekuwa ni mvinye. Sasa Kasongo nimeona ukiongea, wacha nikuambie. Wewe Kasongo nimekuambia, sisi na wewe ni kukuzuia kuiba mali ya Wakenya. Na kazi yetu ni kukuanika. Ukijaribu kuiba mali ya Kenya tunakutangaza. Sasa nimeona umekasirika vile nilitaka. Mimi nilitaka wewe ukasirike. Ni mwaigua arauga atĩa? Sasa umekasirika vile mimi nilikuwa nataka. Ucio nĩ Rigathi Gachagua. Na kauga wĩra wao ni kuanika president. Not the main thing. Sasa umekasirika vile nilikuwa mimi nataka ukasirike. Koguo Rigathi Gachagua hingo ĩno Ruto nĩ acekete matũ nĩ manene. Augagwo intentionally kũrakaria Ruto. Ketũigue ũrĩa Gachagua arenda akauga. Temper, you lose your cool. You stop being presidential. Sasa Kasongo amekuja bahari nilikuwa nataka yeye. Ameteremuka chini. Noigwa. You lose your temper, you lose your cool, you stop being presidential. Na nĩkĩo ũrona kĩongo kĩa ngathĩti ya Standard maugĩte unpresidential. Okay? Presidential. Amekuwa mtu ya propaganda na fitina. Sasa haongei mambo ya barabara, haongei mambo ya maji, anaongea mambo ya wanawake, mambo ya wasichana, nani hana bibi, sijui nini. Ameteremuka bahari tulikuwa tunataka yeye. Akae hapo. Akae wapi? Sasa nimeona mpaka Kasongo Nimaigua ati araria maundu ma atumia
airetu no tari na mutumia anga no ke zene ijino marua kuikagiria ciugo icio Rigathi wa Gachagua katiriri mnataka akae hapo na kaigwa andu magacokia akauga atia just imagine president okirwo ati urariria maundu ma airetu no tari na mutumia and so on and so forth. Ni noma sana. Mambo imeandikwa na bloggers ya Mathira for 2 years. Content ya bloggers ndio wanachukua kuambia Wakenya. Hiyo Kasongo, if you had a working intelligence system, they would have informed you. Hiyo propaganda unaongea imeongewa mwaka mbili and wananchi have ignored because it's nonsense. Sasa president umekuwa mtu ya kushare content ya bloggers. Ameteremuka chini pahali tulikuwa tunataka. Tumemtoa kuwa rais, amekuja hapa chini habari ya fitina na habari ya propaganda. Akae chini asikae chini. Afinywe asifinywe. Angaishwe. Mtu amekasirika hata anashindwa kuongea. Anaongea mpaka anatoa mate. Nimemfinya, nifinya nisifinye. Nimsukume nisimsukume. Mwaigwa. Arairwo atiriri. Urashare maundu ma bloggers yet wina intelligence. Ati intelligence inafati gukwira atiriri. Undu uyu ni ukoretwo ugicio ni bloggers for 2 years. Bloggers anyire for 2 years. So, ukaigwa atiriri. Na by the way, andu niguo maroria. Na Kinara atagwikite kiria atagwikite research ya undu uyu athire kwariria horo wa Rigathi wa Gachagua. Tayari horo wa airetu. Umuthi Rigathi wa Gachagua destroyed mundu gwitwo Ruto so badly. Tode tuigwe uria Rigathi wa Gachagua rauga. Kasongo, sisi hatuwezi jibu wewe maneno ya propaganda ya social media na mambo ya ujinga. Sisi tutaongea na wewe mambo ya wizi, maneno ya Nairobi Hospital, maneno ya pipeline, maneno ya JKIA, maneno ya Fuliza, maneno ya stadium ya Talanta. Sisi we want to engage you mambo ya wizi na vile umepora Kenya, na vile uliua watoto ya Gen Z, na vile uliua watu kanisa ya Kiambaa. Those are the things we are going to engage you, not propaganda ya social media. Guys, maigwa Rigathi wa Gachagua uria rauga ni twotete kurehe Ruto haha thi haria twendaga akoro. Araria maundu ma airetu, haiki, niwe na mutumia, no tari na mutumia. Akaria maundu ma bloggers na Rigathi wa Gachagua kwaria atiriri uyu mundu atari na intelligence. Rigathi wa Gachagua aracoka akarekereria atia acokia andu haria riu turi thaa ici. That's when akomia Rigathi wa Gachagua is very smart. Magateithia Ruto bao, then Ruto agate bao na methaini wa focus makome focused. Kama atiriri ile twararia maundu ma Nairobi Hospital, twararia maundu ma ciana iria cioragirwo Kiambaa, wici uria wiku bũrũri-inĩ wa Kenya, maundu maria matareka thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, and so on and so forth. Na kama atiriri matikuingira thĩinĩ wa maundu ma propaganda. Already they have dragged him. Rigathi wa Gachagua has dragged Ruto thĩinĩ wa maundu ma na kuria matari, akamuikia mutondo-ini. Then Rigathi wa Gachagua agatiga Ruto ku mutondo-ini, agacokereria akera Kenya uyu twari uhoro wa kuiya thibitari ya Nairobi Hospital, mundu uria matareka thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. So this guy has studied Ruto very well. Ni haikumuhutia ate bao, lose focus na ate concentration yake. I tell you, Reggie ni mnoma. Ruto made a very big mistake ko impeach Rigathi wa Gachagua. Ino ni mistake iria igatuma Ruto ainoke na njĩra nene muno. Kia mundu aramu discuss uria tai presidential rekurumanaga guti uhoro wa maendeleo, andu mararia atwari western, andu mararia uhoro wa irumi. So unfortunate. Uria podcast moni manyu mariko inyu murona atia. Thank you, God bless you guys. It is what it is. Kwani iko nini? Thank you.